Hai, osonong tanang sabat kumadati. Lain sanan, osonong rumamit berkat do hari sabat. Jadi ponsikau med Tuhan, puji Tuhan sebab harap kago kasiwatan dati dot magi bincang, magi boboros di pelajaran sekolah sabat dati sabat 12 dan sabat baino. Jadi sebelum dot katimpuun osonong dot okabon pedati bagi bebersan dati isalam dot doa ada pengukaban ada Sister Siram. Ponsikau kana tako sumambayang. Ya Tuhan, tama kinarahengan salam kerajaan surga. Tuhan mengunsikau hai amu agina-gina do kumadia. Sabab di kesenangan nu kolesihon nu kumadahai. Terutama di pimpinan di Roh Kudus nu Tuhan. Di somi na timungi hai dahiti dot belajar di tipim pelajaran dokumen dot sikul sabat. Tuhan makian ni hai makunsian ni hai ampunai ni hai di antadi dosa-dosa dahai mangai dot inu pait rusad nu di telidang nga milu putakon nu dahai memimpin dahai mengahak dahai insalam do pembelajaran dahai detinu diti. Tuhan itinu ti sembayang dahai penekianu dahai ti salam dengaran Yesus i pamasi dahai. Amin. Amin. Ya, ponsikau sis minumoran dati dot doa pengukaban ditino. Jadi osonong manku pakanalok ngada kayu ati ahli-ahli panel dot sama-sama dah magi boros pasal di sekolah sabat baino minumoran dati doa pengukaban ditino Sister Sirama mungkin hitid gereja SDA Gina Pasrosok hadid awanan dau Elda Sabut hiti kadau menta gereja SDA Gina Pasrosok hadi Elda dat agi bangan Elda Sabut awananan Elda Joseph. Oke, anu habara ko ngai sabat baina. Senang ponsikau. Ponsikau, puji Tuhan, nama sihat-sihat yati. Jadi, sabat 12, sabat baina, yati kuartal katalo, tahun diti. Kita dati di buku dati, buku panduan desikula sabat dati. Tajuk napadau nga Nabi dit Orasian ataupun id Melayu Nabi yang gelisah. Oke, basawan kula ayat hafalan dati. Salam do boros do dusun. Yunus apat ayat ko hopadem iso. Okra nagida akau puso ku yoho daniniwi i bandar do agaya di tu suang napadi ogumu iko hatus duo na hopod na ribu o tanganak dit aiso o sala ogumu o tayam ayam kadaw. Nah itu na petinga boros di simbar de Tuhan kumadi Yunus akhirnya ayat dit paling kalimpuson dah itu kitab dat Yunus kay apat nahot pasal di kitab Yunus nga lumis ke cerita daw apa pula kepil tanganak pia nga kailah ti cerita siap ti cerita jadi iti kisah ti Yunus ti kada hitid patang sabat datin tay dati hodit patang sabat iso kisah dit menarik id kitab suci pasal de Yunus ihinombo yaw na petingan nabi linahaw da Tuhan da papawara ibaros daw di iso itampat. Nah, minggu dite kabalajar yati pasal di Yunus dat pasal dat tongkaboh amu atantram ginawa di Yunus na purimanan daw. Nah, untuk dat pengetahuan tambahan dati sanggira dat Tuhan pinatahak da isoot beros kemadi Yunus da moy isot tempat na podi nga
ireno kota Niniwe. Kota Niniwe na poti. Elan dati dot hilo timur tengah. Ispain somok do Irak. Ina pemerintah di kota dinga aganas kato asal na pod ajajah dolo isa tempat nga patayon hukum sula amo pilihan tanganak tondo kusay napatangon do nga ngayon do hamba ka tangon do piang nga ni rakopo ni tangkapo ka daw. Jadi untuk lebih dat ailan dati ikuro kadi cerita di Yunus tidak di kitab Yunus ngayati hodid ahad tetapi sebelum dia muhat takut di panel dati manku paguhatan da kumaysa na di Elder Joseph na kaya tunin na paguhatan nga dati paintalango karait al mogidu mantad kinarahingan niagal di Yunus kada hiti tiatid ahad siko Elder. Oke, konsiko dalam memuruan dati sabat tabay na alumis tit kitab da Yunus kadaw ya otopot osukong ako dit baros daw itinapot panambarasan dit pinatahak daho nga miradit pinuhot dingin nga paintalango it karait da magidu man tada kinarhingan kay di kay nah naretan dit memuruan dati dingino mengenai di Yunus suntuk na paditit minagidu ditidih nga ay sesuai nga Yunus naman dati saritaw dat sabat dabay na nga sebelum da simbaran kulat paghuatan la mungkin asanang kanta dat saritawan kun takuring mengenai di Yunus. Nah, mira din nila nan dati dingino baras kalau memuruan dati nga Yunus na panganunuan dat isa at panhuan mga dahilad komendit kota dat Niniwe papawara dat isa pason da kinarahingan kumadi tulun-tulun dahila nah nakuro to sinhu Yunus tantakan na pa diti tapinay Yunus na pamatidih nga sangulon missionaris ataupun tulun di kinarahingan dit abantug ibantugon kang kun pa nga yaw na pangasangulun dit berjaya isalam pekerjaan da sebagai dat sangulun di mengigit da baras da kinarahingan ataupun ipapatongkop da baras da kinarahingan nga kadaw isya na penting nga sangulun dit ako daw ginawa naritan dit pelajaran taka dit sabat lalu kada ako daw ginawa ka na isya na penting nga sangulun dit ako daw ginawa sayra dat harap pinanuhuan di kinaringan kumadaw tok kay nabarawang matiginaw siya te yadit naganggu ko pesya di panuhuan di kinarahingan nah narita nagidit memuruan dati dingino sala iso sebab mati di Yunus tim nakuratu minagido nga iri na pabaga tulun-tulun hila niwi-niwi di nga araat kam arat kung na po ka arat kam orongit iri nga kinorisaan ni Yunus mutum Yunus te so na pa di kinarhingan na mahila Niniwe sang kira hilad dapan daw Niniwe di nga ako na kami nagala Yunus dat pananggibang kapanangwanan nga talikod na pasam hilo pinagiduan da siya te minagidu da kapyad bertentangan kapyad dit pinanuhan ataupun ityanon ataupun tempat dit pinanuhan di kinarahingan dit te nah kumayon na pangasuay na ngay di Yunus dade kay minagido nga tapinay itinapot minagido ataupun it karait da magido it hal dat magido man tada kinahingan iti pelajaran dati titapot kapya dat pakaiton dati isalam ko posyon dati tinono hiyo nga akon na kasatakat magido ataupun minagido matila nga suminimpang karati hati ko man suminimpang bakay suway panuhan na kinarahingan nga hihiti dating kasanangay sumimpang yati maya dit kohangan dati sandiri mira di Yunus kadaw
Itu na pepelajaran datid hari Ahad ditih nga istirahat ataupun pekondarangan dit bersih di Yunus lah. Sesuai da penuhan di kinarahingan, ia tidak kondarangan ataupun istirahat untuk dia kadi kinarahan kuma di Yunus nga bersih na pesih nga minalikod isya mentadit penuhan. Ya, sumina sala isya di penuhan dit kinarahingan irihit istirahat ataupun kondarangan bersih di Yunus lah. Jadi konsikaw sarakod irinad untuk ringkasan dahitid pinsingalanan datid tadaw kumaysa. Oh, pasti ka Elda. Ya, narosian. Tinumang kaboh nak Venus gisom dat moy kahilad diniwi kag ginaringan nga minahilad Tarsis. Si minakay di kapal kay. Amin na malitikit si makay kapal. Amo ko moy dahil lalo ang ganas na gipit. Maha nagi moy kulisok hilad Tarsis kamang ko di Yunus di kay. Nah, nunudi seterusnya kang oke, mandati cungkilo mandati ngayatitid isnin di nga sebelum napadi intang dati laho di abo ko dati nakombal may ati minagido ka daw pinuman tadi penuhan ni kinarahingan mengilag irin na mga jawaban dati sendiri lah kaya isang ginawa dati jadi di ati isnin di do toluta daw minundorong ka sebelum napada mohataku hiti di sisi ramah di paguhatan daw kumadukin dua rupa-rupanya selepas di minagido Yunus tikai sinamakay di kapal nga haro dihot kasusahan di haro badai de tagayaw gisomdot nonggog okay? No rosian pesuang di kapal dihom Yunus di pinasala di iya magete kadit tongo anak kapal hidi suang. Nah yoho na matiti di kadi Yunus minagakon matugel. Yoho itu dia kadi Yunus. No undi di Yunus sam no ipatubaha di hilarahat. Ipatubaha di ngaso anak-anak kapal. Nga sangira na dot no ipatubaha Yunus jadi nga minandi Tuhan pebenaro iso tagaya pasada minanalandaw. Okay? Jadi tolu tadaw yo hiri zuang dat tian di sada. Nah, soalan ko hiti disis karena pati soalan nga nunu hit nantakan di Yunus salinay tolu tadaw id suang tian di sada. Asis. Ponsiko jadi sebelum dot simbar puiti berdasar ditit entad ditit pelajaran sekolah sabat dati. Nah sanangan ko nagi mangangat dati ten sana nunu sero dati nunu magadi minangan di Yunus di. Dahil suang ditian dit sada dat tolu tadaw tinulon. Nunu man nakajadi nunu minangan di Yunus. Menadosi betul Yunus apa yang kurang deh tu ina paditinungan retan dat siminan salah dat sinuhu ngi minangai hilo idaniwe ham pagidut ngi hilo Tarsis harodit ribut agayom nangakun kagadi tinudin pinatumbao di ham talono di sada. Nah ilo di tolu tadaw itu tolu tadaw kan hilo. Nunu di nakajadi, nunu di aku kura deh, nga, tu jam natai, nelan dati kitab na po minumros, amo napatay Yunus, nelan dati, nunu di nakajadi dilo, kalau sualan, tolu tadaw, hilo suang datian di sada, nah. Karena pada hiti sekolah sahabat tadi kayaknya 3 hari rehat. Tolu tadaw pondorong Yunus di. Pondorong karena pondorong nugia mengandi di suang latihan sadak ai mila mo gonsok, ai mila mo ngait itu ini. Jadi senggira na po pondorong tulun. Naraitan di dat hiti na po Yunus 2. Pasal 2 ayat isok ni 9.
Nya tajuk na po tagay dahiti nga berdoa. Sinambayang di Yunus dat berterima kasih di kinarahingan. Sabab na pa nga nakotubaw amu narulun ba kay? Amu nalondod. Haro di sada minangay. Ay napatay. Ay napatay dat hidsuang datian di sada. Berdoa mati di Yunus di munung saraw ko pedi sinambayang di. Sambayang na po di Yunus di nga salayso na pa nga bersyukur mamungunsikaw di kinarahingan di Yunus. Sa kikiro na po ba digyan itinapot nga boros ko sendiri na pagagasawan na po da nga asa na po pakukurayan di Yunus di magido. Pengkoro po magido hilaswang datian na sa daya. Jadi sa edit ay sa na di pakukurayan di Yunus sabab dan nabi yaw ko tutundok kinarahingan bersyukur na di Yunus di berdoa na di Yunus di kira dat ini pun ditino sumenimpang sumenansala nga guli na wedi ginaw di Yunus di gumaginarahingan Tuhan ka magsikaw ka. Jadi ilo lot nakajadi ilan dati dat salam na pacarita diti nga pinaylobi kay bago isadari pinaylobi kay bago pinaylob di sada Yunus di itinapati nga sudah tentu dat nunuri salam dat kuasa di kinarahingan. Jadi kemanu di sekolah sabat na padati nga tolu tadaw rehat berdoa na ba di Yunus di minamusaro na di kapiyunus sunumbayang di. Jadi ilo no nakajadi di Yunus dat tolu tadaw dahil id ko id suang datian da sada. Jadi intangay dati isalom dat untuk dat diti arahyan ko mangat dati mintong dat Yunus pasal 2 ayat 9 ke. Nah, dahiti nya iyoho umuros aku dat sikaw patahakon ko ti persambahan kurban dakumadia Tuhan ka. Tu nunuh na pa ipinaboros ko mangan kuwan sayo ataupun najar na nga mangan ko bayaray. Ina pa kasalamatan di ataupun kepersian di nga mantadi dia kadi Yunus di. Jadi minangakon no kapya minangakon bedi Yunus di kau gayon di kinarahingan. Di apon siko. Ya, apon siko sis. Iya, irinhot kada sistino irinhot noy alami di Yunus hirit tolu tadaw hiswang ya di sada minangon sikaw Yunus sudah tentu minakinangaw minanarima moyo ko naman titidi kakay hilad ko kadi Yunus mibok ako nakapetidi ka hilo nga kasadaryaw di misi da kinarahingan untuk di keselamatan di kota Niniwe alumis karunia kasih karunia Tuhan sebab karena kau untuk penyelamatan di kota Niniwe nga secara langsung terus menerus kumai Yunus kadaw nga nabentuk na selamat yaw kay itu bekerja sama yaw menjadi pelayan Tuhan minanerima di misi da kinarahingan aray tanda misi itu selesai nanti deh misi selesai kadahila jadi minoy di mati Yunus di kay hilad kota Niniwe nga harap paguhatan ko hilad elda sabot paguhatan na po nga yanti ali sebab na minanarima na Yunus di perintah di Tuhan di nga mongoy na mati di kapya Yunus di hilad kota Niniwe paguhatan na po nga iranti nunu simbar di kota Niniwe kuma karikatan di Yunus na po nga nanggoy kontolon ka imisi di Yunus elda sarang ya posiko pangsilan di selamat kesempatan sana tadi puji Tuhan tu kesempatan berditihom bersama-sama kita belajar sekolah sabat jadi
sebagaimana di nomboh hinaritan di Eldo Siramati Tinu untuk tilang mustit cerita di mana di universitinya ini Tinu di kaitnya hadiah apa harus putar yang macam itu kata kita lupa toko antang ayat Yunus pasal 3 ayat 1 lang bisa menghubun nga ilalat keterangan dalam separingkas no po nga senangan no po menulis lah untuk selanjut di pelajaran bagian selesai sangira no po naka sawa Yunus mantadat yan na sadari kay nakalapakuan na guys yan kay love na kay sarili kinarahingan kay bawang pinailot na ham haradi at boros sa Tuhan nila boros ka kinarahingan ng mga Yunus dit kumainduwa ti panggilan ti na kumainduwa ti dalaw kinarahingan ti salam dan ayat 1 ang isang mapadila nga sa ayat na hadiah nyonuhul kinaringan supaya dot minuman hilat kota ini ya dan minombo dot kue pokok wara ditulun-tulun ini dot ina pay panuhan kinaringan diringan 40 hari lagi pemagunaan ini, takun kota ini tinggal manusia kinaringan. Ya. Manrago di kinaringan. Jadi nunurun respon di tulun-tulun ini sama ada di minokodo ini kapai ko. Lelan ka kodot ini panggilan di kinaringan kembali Yunus ni reka nga. Ano siya minokodo kay tapos dia sudah bersedia kati pelajaran satu misal belah nggak terus tempat dia bangun yatim. Ini respon di pemagunda dan liwi diri nggak sama ada menumbayani kepada orang teman dulu seperti pelajaran di bagian selesai nggak ini pai kota dan liwi diri nggak terus setelah minum kaya ada terus pindahingan. Iya. Amin. Mantala singira nakaboros Yunus diri ang proses na ninungkayaan proses pinaringan dan nyampai ke durungan Roh Kudus sa pinaringan na pinapay tulong-tulong din niniwi diri nga minungkayaan pinaringan sala iso na po dat pinaintalan di pangatulong-tulong niniwi diri kuma pinaringan nga minor taubatin pertama mantap di rakyat-rakyat kiri berpuasa terlebih raja sendiri ngambilin tuhun siya minesya manfaat sebagian ayat tidak ngambilin tuhun tidak siya minawai siya hirip pupuk kan punya apa yang salah siya nan sangat tai tulun-tulun diri dan bertobat menungkia di nombor hitam raya lagi mereka. Jadi iri respon dia. Kami nak paling terus minum kayaan jadi minum kayaan tilo di boros di kinarhingan. Inombo na minan pasampai di Yunus. Ya. Iri no cara dalo. Puasa itu lo. Gisami dan sangira na paling kita di kinarhingan it. Penyesalan dia lo. Pinatalampus ka di kinaringan it kota diri minarang. Akhir-akhir pala ayat nila pa it. Hilal ayat nila pa it. Ayat mula nga. Nalisi kinaringan ng ay di minan di kinaringan. Kago na kakala. Inapitawalong diri kami. Dalan kadaan dit. Salamat dalan ng kakiri sabab nga ay ganan tilamusa di kinaringan it. Niniwi dat memaraak sabab nakita di kinarhingan dat rakyat tengah tulun-tulun dit rakyat
di raja nga binortaubat, raja sendiri sampai kok ita binatang matindi nga minana tilo ada tilo pinakan puasa tilo sinan lang kuit kurungo ita nga binatang ni ada tilo pinakan na yalo di kadaw. Jadi kira na pinatunggal tilo binatang itu ada berpuasa. Yalo sendiri raja amir raja yang berpuasa binatang. Jadi musiko. Ya, musiko Elda, kami na po nga berjaya hontolon di di Yunus to bertobat nga sebelum yelo bertobat ini po oleh sebab naretan di Elda Joseph Ditino Yunus pati nga missionary kay. Missionary na po nga sudah tentu manaw panaw yaw paparikat yaw di baros kinarhingan no kagadi pinabaros di Yunus nga apat na pod tadaw hancur musnah iti kota kakay nga amoy na hancur sebab bertobat yalo berpuasa karena gitu napagosir dulu sa lubong kepala ka warna putih nga sesuai dengan di Yunus hay nabi ako matitiam ka kuno po ngapat na pagta daw musna nga amoy din na musna kada Yunus, sebab Yunus kadang nga arahian, da musnah ininiwi tu aratan, yang dininiwi tu mang araat ininiwi katibo. Jadi hati-hati Rabu di. Selepas na pada amu na musnah di kota Niniwi nga otogo di Yunus di. Araw di tumugo di kinawo daw. Orasian yaw. Kuro may rito tagad yaw. Okay? Peguhatan seterusnya, pegulian ku kago, hete disis siramah no. Karena pati peguhatan nga, nakuro it sangulun popotongkop boros tay kok misionari da kinarahingan diri, tumino bodom orosian id salom pelayanan daw. Konsiko, iti na konti nga tumbayan nati de kakal pod Yunus sa kamayan diti. Nakuro to tuminagod di Yunus na retan iti tuminagod. Tumanud naman ti pelajaran dat sikulah sabat dati. Ang kitab nagi iti Yunus 4 ayat isang 11. Kaysa na padat nakuro Yunus diti atapun ti penginjil diti atapun kompit kaya ti pohumpiton kaya ti tuminagod nga modo si da kamyanyo dot audot sebab na po nga ina pagi pakabaran ni gitan daw nga apat nga pod ta daw musnaon di kinarahingan niniwi ka tetapi intangan dati gya Yunus 3 ayat hopod na po nga minanyasal di kinarahingan dat rancangan daw dat memusnah di kota Niniwi sabab napa nga birotobat yalo di nakajadi dengan musnah jadi sabab diri did otogodi modosi adi nuri padi otod binayunus ataupun Yunus tentakan diri mana betul ko bacaw itit kudiki itit Yunus 4 ayat 1 gesong 11 may ito ko bacaw lat ilo napot ayat 2 may ito ko bacaw iti bacaw kud iti napakitab ko gati nga malayo bagay tibo nga may ko dadang dusun ako kana po sambayang na di iyaw kumad Tuhan boros ka daw iyaw Tuhan akon di ako nakaboros ako na di dat inapahilo ako pod pamagunan ko nga iri nasabab ko tamo mongoy minagido ako di dahil Tarsis
Sabab napa nga ailan kuy dat iya napon na nga kinrahingan dit binglisiw. Bingsianan ko kapiyo. Alanot ginaw no. Amo no po. Korontob ano po rontob damangan sukato inat lisiw no. Dokuma datulun no. Monya soro kanan no dat manahak dit kamayan dat nonore it amo sonong malapataka kad hiti dit minangan no rancang kada hiti iminangan no poboroso ka jadi tina pentinga berkisar itina pentinga ay sesuai kami akon kay kinarahingan iboros daw dat mandau rago mandau musnau ikutan ini. Jadi sanggira na pod amo di na musna nga ilo nalaboros di Yunus dilo. Nah iti dah ginaw sendiri no. Osanong rayhon ko kasari Yunus di sebab no pa nga tumilombus no kaya mo nakiboros kinaringan di. Puborosok no pa daw di kinaringan dat nakurugan no tiyo no kono kabodi da. Ayo no kaya yo pengka ko gadi menagido ko pagingailan ko diya na po nga sanang ko bo man ko pirago bit iman no di pawuon saya dat sabab no pa nga abing lisiw kagyan no ka lebih kurang idila dat jadi poin ko nga pura ka kinarahingan sanggira no pun diri di kay nga tiuhot na pala nga nakuro kagala kay nakuro kon ko amo to ko ayon na text nakuro iri na isa na pa nga madasig kami nda audot sabab na pa nga ino pa pinaboros nga amo ka jadi pengkor dati bay no nunu o paborosan da tulundot audot ang latang Kristiyan do ka da na paborosa do isdi audot to Kristiyan ka. Lalain na rumikot ni Tuhan Yesus kaham kakal pa dalala diti ka. Abarani pa di may papahabar dot analay di Yesus karikot ka. Iri no pa nga persoalan di tasaro ke. Jadi iri antara lain. Jadi pamayan na padidi kaya nga iti na pa nga daho dot pengertian sendiri Yunus ataupun iti na po pangabar Injil atau misionaris gaya tinggal tulun kobasanan jadi harohi kami dat pamusarahan dat memusaro daud sendiri no kagadi kadi malayo bo no kadusun dat berpikir tentang harga diri sendiri self value ka harga diri sendiri sanggira na pagiadat amo kajadi himan na poboroso nga audutom ino pa harga diri no nga kurang deh adi tumbianan da tulog jadi iri sabab dat na puro to tumugod susah deh gino susah ginaw to ay kuro kagad tulon ka kodon ka kuro ka tulon dat kumadaw jadi ilo ni lebih sambahilo dat duo na fakta ko dilo orus dat kamian tulon audut adi arap tulon popoboroson nga audut belo Diop masih kok tambahan to di Swailo. Oke, sis. Iya, irino maturi ko irino hot kinatagadan kinorosian di Yunus orisal komendot. Atau god sebab nabi ya kay nabi. Nah, ya harabiza lot tumogod mogod to god kay. Harabiza haran nasihat hilad nanuko hilad Efesus dot sangira tumugod ya kayo kada na do gisam dot katonobot tadaw kahit Efesus 4 ayat 26 nga osonong Yunus to yadita tumugod daw nga
Amu yaw magido matad kinarahingan, sentiasa yaw harus komunikasi, konsisten nomor terusan bersama di kinarahingan. Okay. Nah, konsekwensis, nah hiti nati di Kamis, tadaw kolimo, okay, duo wayaan oralan, kada hiti, duo wayaan oralan, iti na po kait serita, kakal pa serita di University kay di Tino, nga sebelum dot orungkay ako lot hari Kamis. Terus sempat pabuhatan ko kay bago hiti di Elda sabot Elda pabuhatan na po nga herati. Nunuhot panantudukan imila dati kano salam ti sarita di Yunus. Salam di tid pertaubatan daw ka. Nunuhit ano dati? Tanan dati mo ba kay? Akiraan la. Kailan to ko dat ino pa ni kota ni diri nga binatawat kay. Jadi bagi dati sasarengkas ya nga apa lu to ko dat jadian to ko dat sebagai contoh kota ini. Nunong pohit pelajaran ako na mga lain kisah-kisah pemagunan ng niwiri kayo dan nomo dan minangan warakay di Yunus kayo terus level taubati kayo jadi yati kadang nga so kikiraw na po orang tako di boros sa kinaringan kaya nga, patut ako dad, tumanod ako. Sangira kapag kasala na pertaubat natin. Yeah. Adi, surah ko ham sa katiri dahil penambahan ko dahil. Masih kau Elda, amin. Ya, masih kau Elda alumnis. Kinangaw na makinangaw yati di Tuhan kay pertaubat niya tira di kota Niniwi. Nah, kita dati cerita kay sebenarnya inahit mindset di Yunus tumangkabo ko pidat susah na tipunuhuan o kejam gahiri kota nga rupa-rupanya iya di na yaw minamanaw yaw sebagai seorang misionari dat hiri pinawara dit 40 tadaw dat hancur itit kota nga sanang na bertaubat di kota kaya di no. Kadang-kadang itu mindset na dati pikiran na dati susah. Rupa-rupanya nangilot ko dat binar taubat. Berpuasa nelom minagagas itulu dat sa lubong kapalaw na puti kam bertaubat. Ya di na da bertaubat mungkin minda di Yunus nahit susah kakainim timpunan nga alay nga amo na din. Jadi pun sikaw kabelajaran ti agung mo tadi cerita dat sebenarnya iti mindah dati am komunikasi dati bersama Tuhan itu betul-betul mesti dasan tiasa ira di Yunus. Jadi sikaw kagu Elda di kesarahan di Tino rekatnya ti kalimpukusan di hari Jumaat kaya nga sebelum dat karangoya tidak kautus taniba may dati kumurangan day kopyo ada kahyati ti kapusyon dati asaru mangilag asaru tumugod asaru dot orsian okay, jawaban dati sendiri irin suami na dati kautusan ng taniba ti pasaraw ko di Elda Joseph. Oke, konsiko de jubi moy it memuruan detit pensing elanan da sikol sabat datidat sabat da kohopodom doh kuatol di kumatolo ina pakotusan tani ba di milo kudat petakon kumadati tensanan da sabat da baina nga nelanan dati dat itina pot tisuhu da kinarhingan ni tinga kadang-kadang nasaraw dati susah apagon respon na pagpor tama dati kadang-kadang nga magido ataupun amo menerima det tisuhu ataupun message da kinarhingan kumadati
Contoh pira-pira contoh hilad Alkitab dimilakun pekongsian gumadati sabat baina. Pertama napa nga mengenai di Musa sendiri kadau. Kita dati hilag Keluaran 4 ayat kuhapadam toluh. Ya, Keluaran 4 ayat kuhapadam toluh. Hinambadat ina pepenuhan di kinarhingan nga iso it koris kada dat Musa pe sendiri takoi Yunus sendiri mila meniki beberapa kinarhingan secara direct kang kowe jadi amu nami timba ba nga orise bae na pagadi Musa nga Musa patubahanat sukudno kampo tubaha gadi Musa no nakajade tulanut kosimbol mati Musa deh menangkus norise ditulanut nga beras kadi kinarhingan nga Musa kada koris igitai letikiu dia tanuda gadi Musa igitai setikiu no nakajade susukod kembago intangay takotit penhuan da kinarhingan nami radiunus kadaw mali piadat minagidu isya ditimpunon nga papupusan na pagadede nga tinarimo gaseri di kay tinarimo di siya mali piadat awagat mentok di siya nga tinarimo di siya kasari mentadit pira-pira penjelasan pira-pira hurayan dit panel it memuruan dati dingin no nga naraitan dat iri na pakinarhingan dit natutunan dati nga lebih kok miloh dat menulung dati hondamon takana iso misi dat kinarhingan dit agagal amu insan dat agagal ikinarhingan saira da menuhu yaw dati komayan pa nga susah piadto kita dati nga nakasadya na di kinarhingan ni ralan untuk dati sama dat yate pa di mongoy simbaron ataupun magidu ataupun sumasala yate miradi Yunus song kirada ke dot tuminomboyo Yunus mentadi timpunon po kontok dati tinanaw ka daw tumboyo yate kinarhingan mentadi timpunon po amu dan mati dan nasansara Yunus ditidot talu tadaw hilatian di sada isay da ko kombal menebuk sada aku kuroh tawaw di tinay sada jadi bayang to ko sehingga ada minagido Yunus sang kuroh ko pagon ataupun kainggariton di Yunus di talu tadaw dahil suang di tian di sada suai ka iri bayangot ya kayo mentok dit rahat dit agayo hot nutigere mibut-ribut amu tentara mirat pinatubaw hila rahat harapan da bagi da kayo aiso tapi oleh karena kinarahingan hino miampai di Yunus hino miampai dati taisanan nga aiso mustahil katip sikula sabat dati dat baina iso po inailanan dati salom pising ilanan diti amu mati insan tangkeda di kinarhingan Yunus teh mali pedet ya demi hadit ataupun tumagod tumangkabohik Yunus di tawre namira di tanganak ni kay papasala sa di kinarhingan sebab dat kadit penalingin nga abing lisiw ko amu no di man ko piyo pajadia ibaros no kumayan ko kalati di tulundat audut kasya nga harga pira-pira pinakitanan di kinarhingan di kumad Yunus minikisang kiwalda Yunus di kinarhingan nga simbar na pa di kinarhingan nga nalihanan matugad siya dat yaw na pang sinalamati kinarhingan ka daw nalihanan matu siya dat opus ka na benda dat pira natadaw no bersama-sama sedangkan iyo na pemimpay ti tulun iti pumugunan yati taysanan sabat iti tampinay nga okon ka 1-2 tadaw okon ka 1-2 jam nga mantad padit nakongkalat tatim nakatutun iti pumugunan nam ina pa kinarahingan nga hino na miyampay dati iso patampinay pisingalanan dit ponting kapyod untuk dati sabat dabay no nga iti na pa kasalamatan tampinay nga okon ka untuk daho no okon ka untuk dia no kamayan ko na pa salam dabaros dit dusun taralam nga kon ka kasalamatan yang eksklusif jadi amu ta ko milam menghakimi sira ta kentang datulun dasway dat miradi Yunus amu na bertobatit niniwihiti araat bela iri persepsi di Yunus di timpunan ngasay radin narikot di Yunus nuno terjadi isya dia tuminagod
Sebab na panganasyanan ni kinarahingan di pertobatan di tulun-tulun dan iniwi. Jadi itu pinay message dit aralam kumadati sabat tabayna. Sangkura karaton dati ay sa ita miladat ampunan da kinarahingan miradil hilan niniwi. Jadi kumadati tansanan gumu tulun din na salamat. Takoy ko nakotarimo dit kamayan dat kasih karunia ataupun keselamatan di peti lembus hanya melalui dit cara ataupun cara dit sederhana mentadit tulun dit olisiu kumag kinarahingan. Jadi sarau kudot iri-iri no mentad daho dahay untuk tikau tusan taniba dot sabat dabay na konsikaw. Ya, konsikaw elda pautusan dit alumis ya keselamatan rin po nga hak da tulun nga ngay. Okay? Menurut kadaknya ti lisok-lisok atau amu mungkin awak kinarahingan mungkin amu ya ti keperiman kesuangin si suang tian desada dat menggilagya nga haram tit pengajaran takon da Tuhan kay tapi Tuhan penuh delisiu amu dati manusiawi iti pikiran manusiawi dati amu kebaca kepil dit kasih Tuhan dit ia di karalom jadi pon sikau elda sikau di kau tu sadit alumis jadi mong sikau pok kain bagot tu memuranda hai da doa da penutupan. Oke tempinay kana toko sumambayangom pimpinan ko salom sambayang di tarangau. Tamadahay suang kerjaan da sorga konsikau tagina-gina Tuhan sebab diberkat amlisiunu sebab diberkat istimewa pinathak no kumedahay sabat diti gisam dat insan pakembagu kapinsingi lo yahay nakoy lo yahay makano pa nakoy lo yahay nga nakatutun ni hay lobi poko sama kumedia sabat diti manta di pisingalanan dit na balajaran dahay dit ngino diri konsikaw tama manta di pisingalanan diri nilanan dahay aku kurang kawawayoon di Yunus nunoy nakajadi hilag kota niniwi aku kuro ko kinarahingan dahay dit aiso milo debahiton. Nah sabat Tuhan insan pakembagu pasarahon dahay ko imbagu ti keposian hay kumedia supaya dia hay lebih kesedia ako na po kesedia Tuhan ya lebih tumemboyo nununo po hiborosno nununo pa penuhuan no kumedahay bisa midot iti na po borosno nga aruhay ketongkop dahay ti pemagunan. Konsiko Tuhan menta diberkatom lisiuno di pati lombus na kumedahay isalam na kebaktian dahay di pati lombus diti konsiko na kita tamong no mentok dahay isabat diti gisam dit yahay na po nga pasimbayaan dat mamarayaw misingilo di boros no tayo sa nanti Tuhan pakya punaan dahay inamba na pa nakasala to sambayang diti pasarahan hay kumedia pakisampurnaan dahay isu ang ngaran di tanak no Yesus Kristus juru selamat dan penebus hetay sanan amen.